UPPL আৰু BPF দল একেলগ হৈ ইলেকশ্যন খেলিলে বা তেওঁলোক একেলগ सावरायनाया BPF आरो UPPL सावरायनाया जागासिनो दं खेबनै खेबथाम जाबाय सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ जायोबा मोजां आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों আমাৰ মাজত চলি আছে এতিয়ালৈকে যিমানলৈকে চলিছে আমি নীতিগতভাৱে সন্মত হৈছোঁ যে আমি একেলগে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিম BPF आरो UPPL हान्जानि सावरायनाया सोलिबाय थादों गासै मोनथामसो राउन्ड सावरायखांनाय जाबाय बेयो जोबोद मोनसे पजिटिभ लामायाव दावखोबाय थादों आरो थाबैनो बेनि मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन होननानै जों सानदों जोङो खौरां बिजोङाव दा नोंथांमोना नुबाय थादों जे सावरायनाया जे दावखोगासिनो दङ मोननैबो हान्जानि दैदेनगिरि UPPL আৰু BPF দল একেলগ হৈ ইলেকশ্যন খেলিলে বা তেওঁলোক একেলগে হ'লে মই ভাবোঁ ই এটা পজিটিভ কথা ই এটা ইতিবাচক দিশ আৰু BJP দলে তাক আদৰণি জনাব আৰু BJP দলৰ এই ক্ষেত্ৰত যিটো ৰিয়েকশ্যন হ'ব এইটো পজিটিভ থাকিব ইতিবাচক থাকিব কিন্তু এই আলোচনাত BJP কোনো মধ্যস্থতাৰ ভূমিকা নাই কিন্তু দুইটা দল লগ লাগিলে BJPয়ে ভাল পাব কাৰণ আমি বড়ো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত একতা আৰু সমন্বয় বিচাৰোঁ सावरायनाया BPF आरो UPPL सावरायनाया जागासिनो दं खेबनै खेबथाम जाबाय सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ जायोबा मोजां आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों আমাৰ মাজত চলি আছে এতিয়ালৈকে যিমানলৈকে চলিছে আমি নীতিগতভাৱে সন্মত হৈছোঁ যে আমি একেলগে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিম এলায়েন্সত থাকি ধৰণৰ আমি মানে দুই মেৰুত থাকি পেলাই দল চলাই অহা গতিকে একে সময়তে একেদিনতে এবাৰতে গোটেইখিনি ঠিক ঠাক হৈ যাব সেইটো আপোনালোকে নাভাবিব আমি খুব মানে সংযমেৰে খুব সাৱধানতাৰে আগবাঢ়িব লাগিব আৰু দুয়োটা দলৰ নেতা কৰ্মীসকলে চবে সদিচ্ছাৰে আগবাঢ়িব লাগিব আলোচনা আমাৰ মাজত চলি আছে এতিয়ালৈকে যিমানলৈকে চলিছে আমি নীতিগতভাৱে সন্মত হৈছোঁ বুজিৰে 20টা মানে কি কয় 40টা সমষ্টি যিহেতু আছে সেই 40টা সমষ্টিটো আধা কৰি পেলাই ইলেকশ্যন খেলিব পাৰোঁ নেকি BPF आरो UPPL हान्जानि सावरायनाया सोलिबाय थादों गासै मोनथामसो राउन्ड सावरायखांनाय जाबाय बेयो जोबोद मोनसे पजिटिभ लामायाव दावखोबाय थादों आरो थाबैनो बेनि मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन होननानै जों सानदों जोङो खौरां बिजोङाव दा नोंथांमोना नुबाय थादों जे सावरायनाया जे दावखोगासिनो दङ मोननैबो हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा बहुत कनस्ट्राक्टिभलि बहुत मिनिंफुलि सावरायगासिनो दङ जोङो मिजिंथिदों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मोननै जे रिजनेल पार्टी दङ BPF आरो UPPL बे मोननै हान्जाया ज' जानानै बिसायख'थि गेलेगोन फैगोन समफ्राव आरो आं दाखालिबो नोंथांमोना हयथ' मिडियायाव नुदों खौरां बिजोङाव जों लुबैदों जे दाबो सम दङ जोंनि सिडली समस्तिनि जे सिडलीया जिहेतु जोंनि बिटिआरआव गोग्लैयो गतिके सिडली समस्तिनि बिसायख'थिखौ जोङो जयैनो सासेल' केन्डिडेट होनानै बाव गेलेनो हायो नामा आरो हमना लादो जों जुदि मोननै हान्जाजों ज' जायोबा बेयावथ' बिसायख'थि जानायनि बाथ्रा गैया गुबुन हान्जाफ्राथ' बेयाव बांद्राय फेक्टर नङा गतिके BPF आरो UPPL मोननैबो हान्जाया ज' नांनानै जुदि फैगोन बिसायख'थिखौ गेलेयोबा रायजो राजानि गेजेराव मोनसे मोजां मेसेज थांगोन आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय फैगोन कनफिडेन्सआ बिल्डआप जागोन आरो इयुनाव मोननैबो हान्जाया जे गोसो गोरोबलायनानै बिसायख'थि गेलेनाय बिनि लामाया माने गेवगोन